haray go en wi ay taho surtout neniraɓe ɓen o ma wartani yila moƴƴa no wodi piiji go wonɗi wadde e meɗen hara ko enen tigi woni créegol ɗi masalan si tawi sonnajo woni hara julde makko nden no raɓɓiɗi ha o juuliri wo par occasion ma o juulata e leer ma o woni hoore makko nden fuu ko moretode mes ñande wo ñande ko sancugol ɗiɗo moro ɗiɗa ma haysi o morata ko mes sukunu makko ndun fuu ko weɓetetendu ka yaasi o ƴettata sabu ko Allah wi koye yo taaru o taara ma ɗum conci makko ɗin fuu ko conci weeɓituɗi ɓandu makko ndun oɗo haray o weɓitani cheytanoji ɗin argol e makko idan go'o taw fi blokugol ɗi koyɗi bonɗi ɗo hiɗa faala teddingol dewgal maɗa ngal hiɗa faala yo Allah okkore ko wiyete ko zurriyatan tayyiba zurriya laaɓuɗo haray taho ko ma préparoɗa surtout an oɗo bandirawo sa andiɗa ka dewgal haray ndaru ko honno tawata wonirde ka dewgal maɗon sabu no wiruɗen noon sonnajo no wona hara o wala wadde zina ka yaasi kono sabu situation makko ɓornandeji makko e façon no o wurri noon ka dewgal makko ta ɗum no puusa ha seytanoji ɗin ara en alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulihi l amin amma bad assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam haray min hiwrike on kala ka hikkon ɗon e hoore leydi allahu ndin meɗen torano on kadi jam e kisye e ka golleji moɗon e ka ɓeygureji moɗon hiɗen toro Allah yo Allah taw haray fo hiɗen e jam kala e meɗen kadi nawnuɓe ɓe yo Allahu ndikkinɓe kala feƴƴinɓe meɗen ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafoɓe haray musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen faala wadde ɗo vidéo e tawde jama buy no landade en ɗo lande ko yowodiri e du'a hiɗen waɗuno ɗo fi yani holluɗen jama on du'a dumeteɗo e muɗum fi kala soholinɗo fi jibingol ɓiɗɗo haray yo on tigin dumo e on du'a hawnaki Allah subhanahu wa ta'ala sayno hoddiranimo jibingol hawnaki Allah okkamo ɓiɓɓe jonnon e nder ɗum yimɓe buy arti e meɗen ɓe holli en wondema kadi ɓe jogi mafunde surtout bandiraɓe ɓen surtout neniraɓe ɓen ɓe ari ɓe holli wondema hiɓe jogi mafunde molanande ko honɗum woni ɗum buy e maɓɓe ɓe hoyɗay jemma ɓe hoyɗay koyɗi bonɗi tawa ɗin no wona sabu woɓɓe maɓɓe hara ko sowiɓe deedi maɓɓe ɗin bona woɓɓe maɓɓe ɓe hoyɗay ɗum tun ɓe yi'a ellaji maɓɓe ɗin yani ɓe hoyɗa wonde hiɓe yiidude e worɓe janamɓe ka mbaldi ma ɗum ɓe hoyɗa dow tigi tigi piiji hulɓiniɗi hara ɗin ɗon no wonande ɓe ella e ɓalli maɓɓe ɗin walla e ko ɓe sowi kon ko ɗum waɗi hara eɗen torwa jama on kala jentiɗo oɗo vidéo yo feƴƴinan en vidéo on si o lannito jentagol vidéo on sabu so tawi an amara oɗo probléme andu no gasaro no wodi julɗo go tawa mo jogi oɗo sonja no gasa sabu an ko feƴƴinta kon o hawra e vidéo on o wawa gollede no gasa ɗum nafa mo sabu jama on buyno wullitade wano o vidéo mo wannoɗen ɗo fi affaire toragol Allah fi jiidinin ko fanɗi fannude wo wallahi o fanɗi kon fu en heɓi yimɓe ɓuri yimɓe temeɗɗiɗo addanɓe message vocal tawi no mari siga ɗin probléme ji ha tawi joni koyen enregistre bindi ɗin e audio ji naɓanen ɓe buy e maɓɓe no gollitirde alhamdulillahi woodi kadi woɓɓe artiranɓe retour ji ɓe wi en alhamdulillahi allahu on okkoriɓe geɗal ɓe haray ɗum ɗo ko immorde moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala yani ɓe ƴetti ko wiyete kon reeduɓe sowike haray ɗum ɗo fo ɗen andi ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala ka moƴƴere makko e ka yurmede makko andingol en ko honno ɗaɓɓirten mo hunde si en falama haray ɗo ko falɗe yewtugol kono hollirɗen noon en torike jama o yandi kala jentiɗo vidéo on yo feƴƴinmo sabu ɗen doa heɓugol ɗo ko fanɗi fanɗe wo 10 000 partage fi honɗum fi yo hewtu yimɓe ɓen nam haray konno falɗe yewtugol fi ɓeɗo bandiraɓe e hay talibaɓe yani hay worɓe ɓen joma galleɓe tawɓe no jogi ɗiɗo probléme ji hoyɗugol ha feƴƴita hoyɗa ko boni ha tawa ɗum hulɓinte ma ɗum naada e sohola e ɓernde maɗa nden ma ɗum e ko wonɗa jibinde kon kala koyɗol bongol haray taw mi andintina jama on min wona mi firowo koyɗi wona yo ndatun o vidéo ɗo joni mo kala moɗo naata e addangol message mi hoyɗi ɗum ɗo mi hoyɗi ɗum ɗo mi anda firo koyɗi mi wata firde koyɗi ɗum kadi ko gandal ngal Allah okkata woɓɓe no haray joni ko enen ko falɗe yewtugol ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam acciri en kon tawa no gasa si en duumike ɗum ɗon
no gasaka Allahu on sanzana en programme koyɗi bonɗi ko woyɗen hoyɗugol ko haray non hiɗon andi piji ɗin fof no mari sababuji ɗo en arde adden du'aji wallitorteɗi ɗin fi kalugol ɗiɗo koyɗi bonɗi e kalugol ɗiɗo shaytanuji arayɗi bonna fi yani dewle yimɓe ɓen ma ɗum arayɗi yiida e rewɓe ɓen ɓay ɗum fof no ton no wodi shaytanuji arayɗi yana e rewɓe ɓen hara ɓe ala famude donc fi yen ɗo e yewtude fi ɗum ɗon haray andintinen taho jama on surtout joma galle ɓen surtout bandiraɓe ɓen ko honno tawnata asbabuji ɗin fi yen waɗu ɗiɗo du'aji no gasa ɗum jaabo fiyo ɗi koyɗi bonɗi ɗi wonɗe hoyɗugol yo accu haray go'o en wi'ay taho surtout neniraɓe ɓen ko ma wattani yila moƴƴa no wodi piiji go wonɗi wadde e meɗen hara ko enen tigi woni créegol ɗi masalan si tawi sonnajo woni hara julde makko nden no raɓɓiɗi ha o juliri wo par occasion ma o julata e leer ma o woni hoore makko nden fof ko moretode mes ñande wo ñande ko sancugol ɗiɗo moro ɗiɗa ma haysi o morata ko mes sukunu makko ndun fof ko weɓetetendu ka yaasi o ƴettata sabu ko Allah wi koye yo taaru o taara ma ɗum conci makko ɗin fof ko conci weeɓituɗi ɓandu makko ndun oɗo haray o weɓitani sheytanuji ɗin argolle makko idan go'o taw fi blokugol ɗi koyɗi bonɗi ɗo hiɗa faala teddingol dewgal maɗa ngal hiɗa faala yo Allah okkore ko wiyete ko zurriyatan tayyiba zurriya laaɓuɗo haray tahu ko ma préparoɗa surtout an oɗo bandirawo sa andiɗa ka dewgal haray ndaru ko honno tawata wonirde ka dewgal maɗon sabu no wiruɗen noon sonnajo no wona hara o wala wadde zina ka yaasi kono sabu situation makko ɓornandeji makko e façon no o wurni noon ka dewgal makko ta ɗum no puusa ha seytanuji ɗin ara e makko idan en arayi explique ɗum ɗo haray go'o wiwɗen bandiraɓe ɓen ko maɓe ɗuyto weeɓitagol ngol ammarɗo ɗiɗo probléme ji koyɗi bonɗi siɗa faalayo ɗum accu hiɗa faalayo ɗum accu haray reeno taho go'o ko wonɗa kon ɓornagol ko honno wonɗa ɓornorde e julde ma anden hakkunde ma an e Allah ko magera taho nden ɗon nde tabita du'aji no wodi watteɗi kono en yewtay taho udditugol laawol ngol idan haray an bandirawo on no wiruɗen noon ɗin ɗon a jaray taho ɗin ɗon ɗi timma ɗiɗi accen ko wi'ete ndarugol wata heɓu ɗo tun sattende hun seeɗa immoɗa doga ka karamo kojo yo o ndarane naata kisan e ƴettugol ittugol sadakaji yani ɗiɓe yewtotoma ton fusugol boofo waɗugol ɗum ɗo e ɗum ɗo haray ɗum ɗon kañum kadi a yewtuki Allah subhanahu wa ta'ala idan wona yahugol ndarugol ngol ɗum kañum kadi ko ma accita ɗum sina ɗum ɗon kadi a pooɗa woni sheytan e maɗa si tawi an ko woni wo ko woni ko ma yaha ka lasndotoɓe ɓen ɓe daranama ɓe anama istiqara ɓay boy ko ɗum innata ko istikhara ɓe woni waɗande hara wallahi na istikhara mo nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam yamiri on en arya ɗo waɗen du'a ul istikhara mo nelaɗo acciri en on o kamila inchallah jangen mo jama on fala ɗo gollitira wo gollitira inchallah haray affaire sirku on kadi ko ma woɗɗoɗin ɗum idan worɓe ɓen kamɓe kadi ɓe gera hara ko laaɓi dagiɓe woni addude ka suudu maɓɓe ɓe ñammina ɓengu maɓɓe ɓe ñammina ɓengureji maɓɓe ɗin idan si tawi ɗum ɗo wawi timmude a wawi ñinnugol julde maɗa nden a wawi surrugol ɓandu maɗa ɗum ber ko wiyaɗa koye ya surru on sayi hannden kadi gonɗum hikketen ɗon haray ko wiyete musique si tawi woni ka suudu ma an e moodi ma walla an e ɓengu ma ka téléphone ma an ko yahata wo ko musique tu wonɗa jentagol ɗum no tawa e plié numéro 1 addanoma koyɗi bonɗi ɗin no tawa e numéro 1 uɗitanowo dambuɗe seytane dambuɗe ɗin fiyo ɗi aru jemma ɗi waɗama ko ɗi faala walla ñalorma ma kala ka ɗaniɗa par ce que haray a udditaniɗi dambugal jentagol musique ko mina shayatin musique no tawa e ko weltinta seytanuji ɗin no tawa e ko ɓannata seytanuji ɗin e ma donc sa sodi radio a joɗɗini ka suudu jemmaɗa walade ko musique tu wonɗa jentade maɗum ka téléphone ma ko musique tu wonɗa jentade andu haray ko awwoni weeɓitugol koyɗi bonɗi ɗin sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki koyɗi ɗin fof ko façon ɗiɗi woodi ko koyɗol immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala koyɗi moƴƴi ɗin hara ko wahyu immorɗo ka Allah maɗum koyɗi bonɗi ɗin immorde ka sheytan idan ko ɗiyo ɗiɗi woodi ko imma a hoyɗi ko moƴƴi ko immorde ka Allahu rabbu samawati wal ardi maɗum a hoyɗi ko boni immorde e sheytan jonnon haray fi fermugol dambugal sheytan ngal ko ɗum wonɗe yewtugol ɗo bi idnillahi ta'ala na'am wiwɗen haray musique ko on koyen pottito few puttitoɗen few surtout ska walotoɗa ɗo jemma ka suudu ma wata taw an ko sa huɓɓini tum musique a jentiki siɗanoɗa haray ɗo an on awditi dambugal ngal
jonnon si tawi ɗiɗo fo e wawi pottagol ɗi wiwɗen julde nde nde timmi moragol mes ma weɓitugol cukuli men ɗin tuma kala yaltete peño ha moƴƴa ɗum ɗon acci tawi joni en tiggay hoore men nden en surray ɓandu ɗum ɓeru ko wi'a ko yo surro ɗo go wiwɗen ko tawɓe ɓen no mari nde ɗo mapunde wonɗe wolande wona tawɓe ɓen ha jaka ko tawɓe ɓen hino mapuri ɗum ɗo ko ɓen wonɗen e wolande ɗo sa gari ɗum ɗo timmi a tawi a yahata darugol ngol a acciti ɗum no shirka ala waɗande Allah shirka subhanahu wa ta'ala ha gasi musique kon a pottitike joni noon waɗa noon ɗi du'aji ɗi wonɗen arde jangugol ɗo haray fi evitugol koyɗi jemma ɗin jentoɗen ɗo moƴƴa yani koyɗi bonɗi ɗin jemma fi evitugol ɗi haray jentoɗen ɗo fota go'o no fawi ma an julɗo on si a juuli geeƴe nde hiɗa waalo toujours wondu e salligo nde hiɗa waalo si Allah nawanima juulugol geeƴe e saffe witere ndeɗa waalo an sonnajo on ma an talibajo on si tawi tun sonnajo na wonduɗo e farilla haray yo o salligo go'o wondu e salligi ɗiɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe janni en du'aji ko ɗi wonɗen arde jangugol ɗo go'o du'a premier arano on ko ya waɗu honɗum ayatal kursi walla fuɗɗoroɗa honɗum qul huwallahu ahad watta qul a'udhu bi rabbil falaq watta qul a'udhu bi rabbin nas julɗo ko o foofi woni sonnajo woni talibajo mo du'a hunjade ɗiɗo suraji tati qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas o watta ɗon ayatal kursiyu ko Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala nawm himo telen kallannode suratul baqara page ti sakkitiɗi ɗum joni gera hunjoɗa oɗo ayatal kursiyu moccitiroɗa ɗum ɗo jemma ha gayna joni a salligike a jangi ɗiɗo siɗa mari feere siɗa hunjiɗa wawi jangude watta ɗon amana ar-rasulu aya sakkitiɗon kadi suratul baqara amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun on ɗon kadi haka o suuri ɗon janga on ɗon watta hoore ɗon wuttaka juuɗe maɗa moccitoɗa ɗo noon karama koɓɓe no addi façon wuttugol ngol ɓe ñinaya waɗu hendu wawa sa tuttoray seeɗa na noon tuttugol de ko ɓe wito ko moccoɓe tutta ɓen ko hendu mandu yo artu e tuta koye seeɗa waɗugol ala ko ni waɗirta wonaya tuttu tun wona kay waɗu hendu tun fitta waɗa ni ɓandu ma ɗum fu fuɗɗoɗa hoore nden tippina leyga si a gayni ɗin ɗon kon ɗum hikkata ɗon ɗiɗo du'a arano on yeygoyɗi fof majji ɗi windoto ɗo inchallah a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa fuɗɗitoɗen kadi a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa janga oɗo kadi laabi tati wutta no wiruɗen ɗon fittaka hoore maɗa ha ka noppi fuu si ɗon gasi ƴetta kadi bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim janga oɗo du'a bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim janga oɗo du'a kadi laabi tati moccitoɗa fittaka hoore ma ka ɓandu ma jonnon watta ɗon karama koɓe gono maki watta bismillahir rahmanir rahim siko laabi tati siko laabi jowi siko laabi jeɗɗi siko laabi jeenayi fujina tum bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ko heɓuɗa adadu muɗum wo innaka happaka ko ɗum ɗo tum wutta waɗa kadi fitta ɓandu maɗa ɗum sa waɗi ɗum ɗo ha a gayni ndara on sayi ɗa wawi walade kono ɗum ɗo kadi a naɓidoray e honɗum si tawi an wonɗo wadde on ko a gando hiɗa wawi jangude qur'ana Allah on no newanima woni ko a sonnajo woni ko an gorko on haray ko jangugol suratul baqara e suratul alimrana ma gotol e maggol baqara ngol fop ma alimrana ngol fof ɓeɗo ko tawɓe ɓen haray joni wona fi hoydugol ngol ton tawɓe ɓen haray ɓe soggiti wiyete kon sheytanuji ɗin aray ka cuuɗi maɓɓe jinna bonɗi ɗi naatay ka galleji maɓɓe par ce que ɗin hiɗi wawi arde ita boba ma on no waali ɗi waɗama bone ma anjano on tigi ɗi waɗama bone surtout sonnaɓɓe idan
sida wawi sida hunji ma da wawi jangugo suratul baqara e suratul ali imran haray ko ya jangu dido jemma kala jemma ma nyalorma kala nyalorma joni si tay non a wawata a hunjaki ma adannaadi do kon wadata ko ya ndaru karmo ko be wawbe jangugol ben on wi'en imamu ben etten suraimi ma sudais ma karmo ko be go hara ko wawbe jangude télécharge ben non ka téléphone ma wallina hubbina jemma dun don janga sida walade sa hubbini hara atawnani volume ha sonja kawtangal kono hara kadi volume on no nano seeda hara hatama danoda taw ko dum do jembe to da nyande wo jemma kala jemma hara hubbina suratul baqara acca ngol janga don hangol sura walla suratul ali imran saboni la sallallahu alaihi wasallam be makani en kala suudu kadido jangete towne jinna wawata be yimbe no suudu shaytanuji di wawata yimbe no suudu bal hay bileebe be wawata yimbe no suudu bilejo ko wiete ko nyanne madum bile wado makarmo ko batine ko boni insha Allah Allah hiwete si a continue dum do idan haray ko dido jama o wawata dumagol e mudum se a mokitorino wiruden da non hubbina alqur'ana on do janga yani dum do janga ka suudu ma hara jemma kala jemma sida walade ko ni da notoda haray dido du'aji janduɓe ben no wawi mokkitorde dido hide wawi kadi moccude dido bowo e meden ben no wodi du'aji go spécial do addi fi pay koy kono bay wona fi pay koy to wonde yewtugol koko adduden do kadi no wawa gollirede fi pay koy kono surtout janduɓe ben surtout onon sonnabe tawbe no mari dido problème ji fi affaire dido koydi hulbinidi madum koydi wondi wadde ha hoyda guddum immoda yida immoda nyalorma tawada wonde ella haray ko dum mi fanno andi den haray iden andi koydi din no wiruden non nela sallallahu alaihi wasallam no makirani en non ko immorde e shaytan say ko koydi bondi din haray on tigin si hoytorike dum do bismillah ta'ala o dumike dum do insha Allah Allah on hiwaymo e hoydugol siga din koydeli bondi haray en addoye kadi di ko sifiden do fu iden jogidi ka WhatsApp tawbe ben no faala fu audioji din madum haran wondi e bindi din do be way addangol le message ka numéro meden WhatsApp e numéro do ko +1 347 523 30 07 haray son addi do insha Allah kono ko audio non addaton wona yon noddande on adday audio wiyomi don faala du'aji din men nabana yondi troden Allah subhanahu wa ta'ala sawaba wiuden en anda firo koydi en anda fus e fi koydi si wona fi ko nelaado janden ko yen howitor fi jemma on haray sen wadi dum do jemma e nyalorma bi iznillahi ta'ala Allah hiway en e fi koydi bondi e fi setanuji din fu yalla wadan en e yani lekki e mudum insha Allah haray ko bay yimbe boy landi ke sonnabe boy addi audioji fi mudum ko dum wadinde en wado do ka Facebook no gasa bobbe go kanyum kadi yi'a harabe hebali opportunity landagol en torki Allah rabbus samawati wal ardi yo Allah mo'in fi meden yo Allah dandu en bonye di shaytanuji e bone kala boneji wondi yila gollin ka hore leydi en torki Allah yo Allah mo'in berde meden den yo Allah yidu en yo Allah mo'in meden ha okkan aljanna makko firdausil ala Allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.